Dilolostro YouTube channel la hilesh godini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Mininjere Philani, mininjere ya xiyimbeleri Paparhula Ntukulu wa N'wachapu Ntsako Maluleke na Raymond wa Gaza Bosch a va ri thwi eka xiyenge xa mabulu xa Facebook va karhi va burisana. Hambileswi Raymond wa Gaza Bosch a ngo vuxaka bya mininjere Philani na mininjere leyintshwa ya xiyimbeleri Paparhulani i vuxaka byo tola mafurha, kambe nkandziyiso wa vona hi lowu. Jamani, ani kuna tinambara la. Ina nambara. Plan, la vai formal la vai. Formal jan pala. Isunguleze. Okay, moyo maka yona maka le. Formal, ntshama kani mbyela all the time niku vana ni n'wina n'winyi mi nga byeleteli problem ya n'wina loko mi twa ticondo mi ri le ka restaurant leyi mi nyanyuka ngopfu. Brother, I don't know what I'm level lawani. Yima vulavula mina ke foromani yingiselani. Foromani yingiselani ku byeliwa. Ni byeli ko tala ngolo ka vulavula hi phone hi vulavula kahle ku yi. The moment mi twa ticondo la mi jika mi yale. Senazo the manager plan na vula vuxaka lebyi ndzi tshemba vuxaka byo tola mafurha lebyi. Hi ta vona after la ku ri after 2 days ku ta ka humelela yini. Hi ku na tiva leyi loko yo za yi twa swin'wana mara ntsaki lo mkhambulavula kwalaho manager lo mkhambulavula ntsaki ngopfu kwalaho vulavulani yi kombiseni foromani a swi vuli ku ri loko mi kha mi kombisiwa swo loko mo bari hinkwenu swilo swi tiva ku dyondzisana matwisisi mavona so yingiselani mi dyondziseka matwisisi loko ku eswendlisa so pfumelani na loko kuma ku mi pfuniwe hi munhu wo karhi ma vula ku credit ni yisa ka mani yena nga ni fika la anti ndza mi kota ku tiyimela mavona simple mi nge Mr. Raymond taka credit ikwayo. Credit ikwayo must go back to the owner. Like stylist. Paparhula na vona va n'wi hindza va n'wi kandziyela ka kovani kwa but like stylist took the guy to Saran producer. All the credit must go to legal stylist. All the credit must go to Saran the producer. My brother, Saran producer, wherever you are, legal stylist, wherever you are, always know who you got. You are in my heart. I have reserved the space for you guys. Namranza snene. Loko mi vona ya hetelela hansi Paparhula na manager lawani ku look tikeni hala na hala imitori ya n'wina ya simiriri ya ri nga duma ra Avuxeni Xigazeni ya n'waximanga antivi amara brother leswi vula ku manager Philani right va ta swi njhani ne swi fana na ku ta tikulu va ta va Ackermans ti founder ta tona vo Raymond Ackermans hi vo timitsu ta kona laha nga founder xilo ya fanele ku nyikiwa credit ya nga kwa pata kona mansemirini kahle kahle for mansemirini leswi swi manager credit va ri va yisa kwina le ka founder mi fanele mi hlangana mina ta mi dyondza ku hlamula swivutiso a va ri xivutiso a va ri xivutiso so le credit Mr. credit ya ka lekere stylist na Saran producer they've done a very wonderful job. I've told them ku loko I pray and no khungela zona I still pray ku Paparhula a nominate wa aka best song of the year or best newcomer. I wish Munghana Lonene can nominate him ku nga ri yona ntsena kambe na ti-platform leti yi tirhisaka Avuxeni Xigazeni. Loko siku leriya va nga ta ku ti-nominate ya leyi lekker stylist u ta rhanga mahlweni na producer Salani ku ta mina ni karhi ni khwitela hi laha ndzhaku ivi ku ta manager number 3 hi le ndzhaku leyi hi karhi hi wisa accolade ya Paparhulani hi celebrate mitirho leyinene leyi kwini ta contributa ka yona. manager blama ya kwihi mina tshama nkaya Boja. na loko mi hlanganini mi tshama hansi mi vulavula swo vavanuna va endla sweswiwani manager plan a swi ta ku hi peace va nghozi ngopfu na foromani a swi ta ku hayi munhu i nghozi foromani na mtshemba ni le ku teni hi ta hlangana ka Gaza Bosch aka TikTok nyamuntlha hi ta tlhela kona ku lava ku vulavula timhaka tin'wana ta serious because I believe ku ha ri na swindodzi swin'wanyana swi nga ku fambeni swi nghena swi dete mavele tigigi swi tshikeleni hina swa tigigi swi tshikele ni twa vanhu va ni complainela hi xilungu vona loko u za ku propose gigi hi ku hakela mali yo vonaka wa swi kota xilungu va ku twini so a hi tela ni correcta na swilungu but then liya ya swindodzi mina ni ta dilana na swona because swi ta lava leswiya swi vitaniwaku swi cheriwaku va ri powder ya white yo just so ya vitaniwa yini va ri that's what ya liya blue death yi fanekele ku kuma blue death yi dzudzela laha ka mbewu then ku ta va right. Mr. Ray, thank you for coming here. Let's meet aka Gaza Bosch namuntlha.
Oh, I know, thank you so much. Ay, dyondzisanani kwalaho, danko. Dango. Ya, Raymond kan. boxa loyi van'wanyani va ti TikTok va boxaka timhaka hi ndlela leyi tshamisa hi swona.